Pemirsa pemargin rerainan jagat sekadi galungan, kuningan miwah nyepi, nenten pinaka cihna bakti, majeng ide sang yang widi wasa kemanten, nanging talar pinaka sarana pengajah-ajah. Nanging iniki punika durung keresepang oleh samian krama Hindu. Tiosan ring pekantanan asri sani kedruenang oleh Pulau Bali, ngawet dumun Bali sampun kasep ring jagate antuk seni miwa budaya nyane. Pekeling rerainan jagat sekadi galungan kuningan miwa nyepi menados penaut mana para wisatawan. Lempas saking perindekan punika, mapekatan sarang serada krama Hindu, krama Bali mikelingin, rerainan jagat pinaka Cina bakti majeng ide sang yang widwasa, antuk wara nugraha sani sampun kaijen. Kantor ake krama Hindu sane nenten eling, yening pekiling rerahinan jagat talar pinaka sarana pengaja aja, sejeroning nincapang tata parilaksana krama Hindu. Krama Hindu durung nyemertiang, miwa durung nyelantarang, kesukseman rerahinan jagat punika. Antuk nyelantarang kesukseman rerahinan punika, ring kauripan serahina mejanten presiden ngemanggihin Santi, miwa Bali jagi rajak nyantos kewekas. Juliana, Bali TV.